uko mani nuko ariko ukavuga uti wenda reka nshyiremo akabaraga zitaha nzarebe ko hari icyo nakora mu bakinnyi baryizana nk'uko wari ubivuze amazina agiye agarukwaho haba ba Welbeck barabo ba Henderson abo basaza bamaze igihe muri shampiyona y'Abongereza kwari ukugira ngo umutoza arebe ko equipe mu by'ukuri ishobora kuba yagira icyo kintu experience yagira iyo balance birumvikana haba mu kibuga ariko no hanze y'ikibuga kugira inama biganjemo abakiri batoya kugira ngo bagere ku rwego cyo tudashidikanyaho twese ni talent za equipe ya Chelsea ni impano bafite mu kibuga. Samira yabikomojeho urebye iyi trio ya wa Pedro, Cole Palmer ndetse n'umuvandimwe Morgan Rogers ni imwe muri atake zikomeye cyane. Wareba uburyo bakinye ninjoro harimo ama absence amwe namwe, harimo abakinyi bamwe na bamwe batari bahari nk'ubu nka absence ya Caicedo hagati mu kibuga. Ni umukinyi dusanzwe tuzi ko afasha haba ari Caicedo even na Enzo yagiye masimbuye. Enzo nawe yagiye masimbuye. Undi mwana bashaka kureba ni umwana Palestro wavuye muri equipe ya Atalanta nawe abakunzi ba equipe ya Chelsea bashakaga kureba uburyo akina. Hari abatanamukurikiye muri equipe ya Atalanta bari bafite ama absence menshi cyangwa kise abakinyi benshi cyane rero batagaragayemo biganjemo abavunitse abo ba Fofana ntabahari barabizi, abitwa ba Sarabo ntabo Henderson nawe umusaza waje ejo bundi nawe yagize ikibazo cy'imbavu nawe ntawo hari yararwaye. Navuga ko kuri umukino wa mbere kwa Chelsea yatangiye itsinda ku ntwaro yari ifite ku batagaragaye ari ikintu cyatanze icyizere cyane ku mutoza Alonso. Igisigaye nk'uko twabivugaga ni ukureba ni ugutangira gutekereza nubwo atari vuba ahangaha kureba uburyo departement zose bazikomeza duhereye mu izamu kuko uyu muzamu wa equipe ya Chelsea ni umuntu wagiye agarukaho cyane mu by'ukuri n'abasesenguzi bagiye batandukanye. Amakosa ya hato na hato, amakosa ari individuel akora ntago afasha defense, ntago afasha equipe muri rusange. N'utu dukosa rero bagomba kuzakosora bahereye mu izamu. Chelsea agiye irangwa n'abazamu beza kuva kera, urebye nk'ibihe ba Cech bagize, ukareba nk'ibihe ba Kuticini bagize mu myaka yo hambere. Kuba wabona abo bazamu ukareba Sanchez ibintu ari gukora ubu ngubu wibaza nyine impamvu bashyira amafaranga menshi kuko Chelsea nimwe mu equipe yashoye ibifaranga byinshi cyane no kubanyezamu ariko bamaze iminsi bagura amapaswari kuko ariko bagura amapaswari Philippe Johansen ba Petrovic ba no mutaramu yu Kepa n'abandi bamaze iminsi bagura abanyezamu ntibabahire cyane. Ubwo rero urebye nyine nka performance za Baraya akareba performance za ba Martinez abo bazamu bandi basanzwe bakomeye ushaka kuba gutwara igikombe nyine nk'uko bakaraga n'abandi bagiye batandukanye bigarutseho udafite mu izamu hakomeye. Nibyo twahoze tuvuga ubushize, ubwo iyo tuvuga izamu tuvuga na defense. Nibyo Ferguson yakomozagaho avuga yuko attack nziza zitsinda games, zitsinda imikino, ariko defense zigatsinda trophies, zigatwara ibikombe. Ubwo rero ni muri uwo mucyo Chelsea yabaye ya 10 mu mwaka ushize. Ntekereza ko kimwe mu bintu bya mbere Xabi Alonso afite nk'intego no kugaruka muri Champions League kuko afite imikino mike kuri 27 ni kuwa gatanu niba nibuka neza barakina na Luton Town muri Chelsea muri Carabao Cup. Bafite groupe nini y'abakinnyi. Ntekereza ko ari umwanya wo kugira ngo ahe abakinnyi batabonye umwanya wo gukina n'aba bakinnyi bashya binjiye muri Chelsea bavuye muri shampiyona zo hanze, yaba uyu musore kuri gatatu wavuye muri Rayo Vallecano, yaba uyu ba Palestra. Nowango Chelsea muri FA barakina na Luton bahita bakina na Brighton ku cyumweru kuri 30 kuri 6 z'ukwa 9 bahita bagera Emirates kwa Arsenal. Niko bimeze rwose. Barakina ni FA Cup ariko ni Carabao. Bari Carabao Luton. Luton ni Carabao. Second round. Nabonaga barimo barayipima bavuga ngo kuva mu mwaka wa 1980 Luton Town imaze gukoresha miliyoni 50 ku isoko igura abakinnyi. Kuva mu mwaka wa 1980 imyaka 46 mu gihe equipe ya Chelsea muri ino sezo yonyine yakoresheje miliyoni 333 z'amapaundi muri ino sama yonyine igura abakinnyi. Ni Chelsea navuga ngo ikintu cya mbere nk'intego Chelsea ifite kugaruka muri Champions League nicyo kintu ibikombe byaba ari akarusho
ariko iramutse igarutse mu myanya iyihagukira Champions League umwaka utaha. Ariko se ikibazo mwaraye muyibonye, ikibazo nyibaze mugaragu waramutse neza Ruvuyanga. Iyi Chelsea ko umunsi wa mbere urangiye ko mwabonye Arsenal, ko mwabonye Liverpool, ko mwabonye Man U yawe, ko twaraye tubonye Chelsea ifite ubushobozi buzaza muri enye buyihesha gusohoka bigibuze muri Champions League umwaka utaha. Ngira ngo ibyo byose kurebera kuri journée ya mbere ukahita utangira kwemeza ngo uyazaza muri enye, uyu ntabwo azazamo, ngira ngo waba utangiye hakiri kare, ariko nibura ureba aho bigana. Urebye ubwo ku ikipe ya Chelsea ariyo kuko ariyo yakinnye nyuma y'izindi, mwari mumaze kubigarukaho, ni ikipe ubonye ko ifite ubusatirizi bwiza, ifite ligne d'attaque nziza, ifite mediane nziza, ariko champion y'Ubwongereza uko imeze, uko waba umeze kose, biragoye ko udafite inyuma heza, ngo udafite iyo ligne defensive y'abakinnyi bane beza, ugashyiraho n'umuzamu mwiza, biragoye ko mu gihugu cy'Ubwongereza wasunika. Bigusaba ko niba ufite mediane nziza n'abataka beza, ariko n'inyuma biza uzigomba kuza kuba ufite abakinnyi beza, kuko ubundi ahantu bikora ni igihe iyo defense yawe isa n'ijegajega cyangwa se n'umuzamu atari mwiza, ahantu bataba expose ni igihe kinini uzagikina ufite umupira cyangwa abadversaire umurusha umupira. Kandi biragoye ko mu gihugu cy'Ubwongereza ushobora kubona equipe ishobora kuza kudomina muri match zose, amakipe 19 mu mukino ubanza, ndetse no kwishyura ku yishobora kuba wayidomina. Niyo mpamvu rero performance ya Chelsea utsinze 3 winjijwe 2 winjijwe, harimo ibitego navuga ko ubwabyo hari igihe adversaire akora build up cyangwa se yubaka agategura igitego, kubera ko ari ubuhanga bwo kubaka no gutegura igitego, iyo defense n'umuzamu akaba yatsindwa icyo gitego kikaboneka. Ariko urebye nimugoroba amakosa ya defense, communication hagati ya defense ndetse n'umuzamu biganisha kuko batsindwe ibitego, bikwereka ko inyuma ha Chelsea horoshye. Ibyo rero bigatuma usigara uvuga ngo ko champion y'Ubwongereza urebye ritime iriho, wareba ama equipe uburyo yiyubatse, ibyo bigatuma utangira kwibaza kuri equipe umusaruro wayo. Imbere uzatsinda ibitego, ariko se wowe kugarira bizagenda gute? Kuko iyo utsinda ibitego utsindwa nawe ibitego bingana kuriya muri match imwe, wakoze difference itego kimwe wenjijwe 2 watsinze 3, niyo bitangira kuba ikibazo. Ku ikipe ya Arsenal yo ifite igikombe, barakubwira ngo iyo uri kubaka ibintu ntusenya ibihari, ahubwo ufata ibihari ukagenda ufixa cyangwa se wongera uzamuka intambwe ku yindi. Urebye equipe ya Arsenal yatwaye igikombe cya championnat, nta nkingi ya mwamba yigeze itakaza, kuko nuvuga ngo hagiye Trossard n'umukinnyi rimwe yabanzagamo ntabanzemo, nuvuga ngo uwo nguwo ntabwo aba ari key player, ahubwo ni squad player. Ni umukinnyi uno munsi umutoza mubanzamo kubera role amushakamo, ariko ntabwo ari regular starter, ntabwo ari umukinnyi ubanzamo. Uwo ntabwo uvuga ko umukinnyi aho watakaje inkingi ya mwamba. Hari kuvuga ko Martinelli nawe ashobora uno munsi cyangwa ejo, kuko amakipe hagati yo kuganira kwa Al muri Saudi Arabia n'ikipe ya Arsenal bamaze kumvikana, nawe ashobora kuba yasohoka muri Arsenal akajya muri Saudi Arabia. Ariko Arsenal still nayo iracyari ku isoko ryo gushaka undi mukinnyi wo kongeramo muri sector offensive. Iyo Arsenal navuga ko rero yagize umukino, yagize championnat nziza, ndetse zari saison 3, nuvuga ngo Arsenal saison 3 zikurikiranya iyo yagize progression, nuvuga ngo yarazamukaga ntabwo yigeze imanuka. Byari kuvuga ngo mpanganye n'ikipe ya Man City ku gikombe cya championnat, turarwanye uno iransinze saison imwe iragitwaye, saison ya kabiri, ariko saison ya gatatu Arsenal iza kugitwara. Ni nako ku mugabane w'Uburayi yari ifite progression, uvuga ngo saison ya mbere 1/4, iya kabiri mvire muri 1/4 muri Champions League, iya gatatu atsindirwa kuri finale. Bikwereka ko Arsenal ifite progression. So ubwabyo noneho n'umutoza watwaye icyo gikombe wanagize urwo ruhare mu kubaka iyo projet Arsenal yo kuzamuka, uwo mutoza aracyari ntigeze ahinduka. Wareba noneho ubu ngubu iyo mediane twaravugaga ngo Declan Rice aramutse adahari akavunika byagenda bite? Bazanye undi mukino usanzwe umenyesha champion y'Ubwongereza, kandi ushobora kuba wanasunika, wanatuma nabo bakino ni mediane baza kugira gute kuzamuka. Captain Odegaard
abantu benshi bashidikanya bavuga ati gute ubundi umukinnyi nk'uyu wavuye muri Real Madrid adakina Real Madrid ikamurejeta akaza muri championnat y'Ubwongereza muri Arsenal mu kintu amazemo igihe yahawe ambani. Ariko urebye Odegaard uburyo yasoje sezo, ukareba Odegaard uburyo yitwa mu gikombe cy'isi, kwereka ko nawe amaze gukura, ni umukinnyi wo kuza gutanga uwo musaruro. Wareba iyo mediane rero yongeyemo iyo input ya Gimares, wareba iyo defense rero navuga ko abantu bajya bavuga ati ese Saliba avunitse byagenda gute. Equipe ya Arsenal nayo ikomeje kugenda ishakamo ibyo bisubizo. Umutozo ubona ko abakinnyi bamaze kumva filozofi yiwe, bigaragara ko Arsenal uno mwaka byo nubwo twavuze ko ari umunsi wa mbere, ariko yo ubona ko ni contender mwiza wo kugikombe ukurikije ibyo bubatse, kuko ahandi hose uravuga ko habaye impinduka mu batoza, habaye impinduka mu bakinnyi. Ni igihe cyo kuintroduce filozofi nshya mu bakinnyi buryo bishobora kuba byakugora, kuko unabirebye abo bose bahinduye abatoza. Chelsea nibyo yarayibonye resultat, ariko urebe no kuri Man City uko yitwaye muri weekend, nabyo no kuvuga ngo ni resultat ikipe ibona, ariko ikazibona isaragurinzi. Ku ikipe Manchester United umutoza yashyize muri Big 4 arahari, nibyo yaje mu mwaka mo hagati afata ekipe agira sezo imikino yo kwishyura myiza. Manchester United igaruka muri Big 4, igaruka muri Champions League ahantu itaherukaga. Ariko iyo Manchester United tuvuga ukurikije isoko ry'andi makipe ririho nabo bagiye guhanganira igikombe, Manchester United navuga ko yabaye ikipe cyangwa yabaye insina ngufi ku isoko mu buryo bwo kwibakora ko biragaragara ko Manchester United yari ikeneyemo rishafo muri squad yayo, ariko mu buryo bwo kubaka no n'abakinnyi yazanye ntabwo ari byo bisubizo byari gusunika Manchester United, kuko burya hari igihe umutoza ashobora kuba mwiza akaba yafata ikipe nto akayigira nziza, ariko hari n'igihe umutoza ashobora kuba ari kuzamuka, ariko kugira abakinnyi beza na squad nziza bikaba byamufasha kuba yakura vuba. Wareba Tottenham ukuntu yatangiye, umutoza mushya, amafaranga menshi yatanze, itangiye nabi. Aston Villa abantu bategerezaga ko izakubagana, itangiye itsindwa ibitego bine. So bikwereka ko aya makipe mu gihugu cy'Ubwongereza, Arsenal niyo watangira niyo waha iyo credibility no kuvuga ko ishobora kuzatwa neza, ariko ayandi yose no kubanza kureba ngo uko tugenda imbere azagenda yitwara gute muri rusange. Abaza cyane kazavuga garuko gato cyane tuze no twerekeza no ku yandi makuru agiye atandukanye, cyane twibanda no ku mugabane wa Afurika.